Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabil amin, Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahi azza wa jalla halalen namuklan jek naroda. Niti pa nije phan ki kugla je zemaljsko, a te nabičali lenge pejgamberi. No Allah azza wa jalla ki suratul Fatir, ko bišu štarto ajeti plana sinen jek narodo, ka se na alo pejgamberi ko aolen opomeninela se. Ovakeri pe care Allah azza wa jalla baš u narodu Benu Israilčajnenge o Allah azza wa jalla bičal jako hiljade pejgamberija. Jektaro narodu ka se najbud pejgamberija bičal de sinetari strana Allah azza wa jalla sine znači o Benu Israil. Amma Allah azza wa jalla me peygamberen je ken pagoveren bičal jam lenge. Ki suratul Al-Mu'minun saran duštarto ajeti. Pa kalea niko angal ko Allahi kada to sunno deveka avel naka ovelle opravdanje baš opiro kufrem neverovanje. Znači kova god insani ki kugla kuvjakili su živdija uprav kad kalelamo ko Allah naka šajt ovelle opravdanje znači baš opiro kufr širk en baš opiro neverovanje kova dok i dunja živija kerja. Ma kajta nektaro palune etape tamo bićal de pejgamberija baš o Benu Israilčanja. Primetingen znači kozom lafi dugo kerjam tamo narodu Benu Israilen kozom samo pejgamberija lenge tamo penjar de pejgamberija so pomingamen znači upravo lenge sine bićal de. A meni je drum da pomingam kao Allah azza wa jalla total sa pejgamberija ne bita i resul upravo kuv bićal ja šelu pišu štar hiljade manuša kola ale znači to upomeninen, to upozorinen ko Allah azza wa jalla te vikinen. Tarodula šelu pišu štar hiljade znači maškarnen de itane bišu pančko Kur'ani omime. Pa je taro palune pejgamberija sualela ko Benu Israil tano o Zekerija alaihi salatu wassalam. A o Zekerija alaihi salam halale ovživija angleder hari po hari taro hari poguter taro 2000 beš. Znači anglal skoro pa 2000 beš o Zekerija alaihi salam živija. Zekerija alaihi salatu wassalam o Allahi azza wa jalla iskušinja a ja sole se evladija nadinja. A oveć kurilo obalale se parnile a okokala počmingele se te trošinenpe ama evladija pandananen. Aeronile siri oj sire nerotkinja. Znači eko kolendar su nabijanena. Znači naštijate bijane. Pa kad ika znači kasnije oteci koja kavela minge ko keri balafitari Merijema samo Zekerija alaihi salam znači kiravi gajda latar stari Merijema amo Bejtul Maqdis neri a posebno ka pomina. Ama okvaso čvela je Zekerija alaihi salatu salam barjali ne si žela palo je vladita no upravo je Merijema kastar kasnije ko Bejtul Maqdis ovgajla ka kiravi laka pazini lake hajben pive ka igari. Pa kada god bio Zekerija alaihi salam bija veliki Merijema koja je ne dindiki služba se lake ridaj dia lafite Allah i dinga Allah i vlada i kamu ke Allah ko Bejtul Maqdis to sad ki služba neli. Hemo je očekuinja mušte bijanjola bu stvari kljola džubli Merijema. Pa u Zekerija alaihi salam nema upravo peste to je latoro starateri, latar gajlate tkiravi, late pazini, lake hajben pi beti igari. Pa puna znači Allah azza wa jalla ki suratul Abu Imran ki trebalo je tato ajeti puna kada god bio Zekerija late kuel ki Merijema a oj panda sartikno maksimi sine hajbe lake te anel puna oj bi već ki peste hajbe ovella rska ki late bio Zekerija alaihi salatu wasalam raki a oj tikno je vladi. Pa kada znači dikela o Zekerija Allah kana sa oj šukari badeti kerela en sa soj lake taro kerameti lake si kavde o Zekerija bajrola kileste žena to vele ove vladi. Znači Merijema ovela je taro sebepi kileste te barjol želba palo maksimija. O Zekerija alaihi salam dova kerela ko piro gospodari va keridoj
oleo Allah azawajal to obskrbini evlade. A ovdje anelo Zekerija alaihi salam, kaj opuriloviše, obalale se kileste košero parnile, a okokava leste anoleste počmijete trošindume. A uzalo dođa anela kaj rovni vesili tani nerotkinja, nabijanje vladija, na neplodnu manušni. A ba uzalo do Zekerija peva stava zdelem dova ko Allahi azawajal kerel, sose. Ubedi moj tamo Zekerija alaihi salatu wasalam, kaj o Allahi azawajal sašaj. Wallahi ništa parunani. Wallahi dua kun fejekun. Ema dua u velo. Pa ovo počmini više rakenta, rat, namazite kod dini, dovate kerel ko Allahi. Pa prenosi nam i Allah za džeki suratul Merijem, kod triton ko šapto ajeti, kada ov pire gospodare, tikne glasoja vikija. To je dova kerja, ama piro glasu na vas dingja, nego tikne glasoja dova, e Allah insa azawajal kerja, va kerja. Rabbi me kokala trošindona, mošero kula parmilo, to je obala, a nikada Rabbi kula tuke, kada dova me kerjum, nikad nesrećno me načinu. To je, kad god me vas dingum, hem dova tuke Rabbi kerjum, me uvek srećno su uvek so, ka boli miri dova kerjam, hem mangi od vasom tutaru dingjum, tu mangi od va dingjam. Pa ka nam orinava tu so, te dema je vladi. So se rodelo ovo je vladi. Ovo rodela je vladi, nastavimo Allah azawajal prenosile se ridova kla, te nastedini man, hem je porodica tavo Jakub, hem kerkuna Rabbi, olea zadovoljno tute ove, ki sura Merijem šopta eti. Znači, Rabbi Allah tuta roda, poslušno je vladi. Ko amanka nasledini ko pejgamber luko, ko sarmande pejgamberi, manuškova ka kerel ko piro životo daveti, to jeste manušen ka vikini, tuto obožavinem, taro širk, taro kufr, znači te dujove. Pa je krat doko Zekerija dova kerela, lese aveno melaikija. Lese ova kerena, o Zekerija, inna Allahe yubeširuk. Allah azawajal, o Zekerija, bahtakerituk, bičalituke lošamo haberi. Allah optut raduinkeri evladea, yubeshiruke bi gulamin ismuhu Jahja. Allah raduinkeri, kerela tu bahtalote ove, evladea koja anav Jahja kapiravel. Ani ka sangleder oleste odova anav namanglam te dalje. Znači Allah azawajal, bahtakerle evladea, emo Allahi birini, sar o maksimi, sa u anav kapiravel. Onda Zekerija, kuna Rabbi Allah, to jest, kota sad, me više purilu, takati kanema, anuma znači našti bijan, ekja djaču, tjero gospodariva, kjer je odvajtano mangelo ko, a hem tu tangleder stvorijum, a ništo nasijan. Pa Zekerija bud ovela srećno. Hem džajaka jakava je vladi koja kana bijandilo, a maksimika se o Allahi anav dela Jahja te ovel, kao onako ovel kasnije je obično insan, car saure. Nego kao ovel ektaro berimer, pejgamberija, ka su Allahi beringjani. Pa vakero Zekerija, Rabbi Allah, denma da je kišareti, angleder li akava evladi te ovel kakva sveto neli, to jeste bijangio. Dema je kišareti ek znako, kolea ka si karemangi ka jakva maksimika bijangio. Pa Allah azawajal vakende se kuma ao išareti taro aviba taro akva maksimiki dunja, kao veltu ke su tu trin rakja lafina ka kere. I suratul Merijem nešto je to Allah azawajal dua vakeri. Znači, kod la trin rakja angladio maksimite bijangio, la tu nakašaj lafite kere. Nego samo išarete, znači ka si kare. Podive na tle, kedo Zekerija je gdive, taro je dron, Allah azawajal hemov i kilotaru piro hram, ko ti ibadeti kerel, maškar ko piro narodu, ole znači, to upomenini, tu upozorini, godite denem ko Allahi, primetino Zekerija alaihi salam, ka je lafi naštite kerel, subhanallah. Na kaj ona mangela, sarva lordinu, na ne lafi keriba. Primetino Zekerija alaihi salam, pa vakera Allah azawajal ki suratul Merijem, dešueto ajeti,
hem optaru piro hrami kilomaškar ku narodu, hem išaretea lengi godidijalen, te hvalinene Allah Azza wa Jalla te slavinen, to jest ibadetile se te keren sabale hem akşame. Palo dova u Allahi bičale se kešuže čave, koja kao vel kasnije predvodniku Emanu Šengoru, a odvajtano o Jahja a.s. a optar ujedno o pravtaritetka Isase a.s. Lesiri tetka, tari Jahja siri daj, rođeno hen, ta nije Merjem, daj taro Isa a.s. Pa levo Jahja a.s. te bario, a ovela pejgamberi, taro da pejgambere stane. Emo da demo pejgamberi osodi. Pa odgojini peko je čužo odgojini peko imani, hem ko pokornost Allahe se azzavuđene. Jek dive, a u maksimi sine, dok o evladija čhavore kelena peske, a o panda tikno evladi sine sarlende. O maksimija lesiri uzdrast levikinen, o Jahja, o čavotaro Zekerija. No hajde ava kate amenca te kela. Irini peo premalolende dig di kellen, eva kellen je moja amen nas jamstvori mekkeni basi. A ovti knoje vladi subhanallah, lenge kodi da amen, wallahi nas stori amen te kelamen gi. Allah Azza wa Jalla gali hikmeti taro tiknipa. Allah Azza wa Jalla amen lese hikmeti mudrost dinga, a o panda tikno maksimi sine. Bud skromno sine, znači o Jahja a.s. Taro piri skromnost, pazimo, bihal sine listija, taro kašta, hem bi pijel pani tarilen koja džala. Bud bi rovod sine, taridar taro Allahi Azza wa Jalla. Jek dive puma lesere roditelja rodenale, rodeljo Zekerija a.s. me Hanuma lesiri, rodena Jahja. Trin dive naštini detara kenne. Alo trin divara kenda ni šuma, a ovo hanla je krupa, anlate bešla, hem butrunđa. Pa pučeljo Zekerija, o Jahja, de destar koja nam bi čaldo, neli biri mosar pejgamberi te ove, so kereja tu akate. Irine so Jahja, gna o mirumoda, zareno obavestinganma, ka imaš kao dženneti heme jav, i sijek šuki, hem neplodno pustinja, pa naštila te na ken, osim kola butroven, to je stari takva luko, tari dar prema lo Allah Azza wa Jalla. Ako ona merovava, ne bilila te na kavlu. Butine kanđlo pire da jakem da dese, butine poslušno je vladi, hajreso je vladi. Znači ne su rodati nekog. Koji ne odata o Jahja? O Zekerija? Koji ne nesiri tetka? Merija. Allah Azza wa Jalla u Kur'ani znači hem pire roditeljenje buču kar sine, hem najne drsko, hem nepristojno. Znači ne so šušo je debi, šušo je ahlako, morali. Bud i ne kovlo, i ne bud bogobojazno, skrušeno, hem bud si ne rovel. O Allah Azza wa Jalla lestar vakeri. Hem vakeri neka ovel selam i upravo leste, kod diveke da bijandilu, kod diveke da kamerel, hem kod diveke da taro muleka uštel. Ki suratul Merjem, dešu panšta ajeti. U Allahi dela opis lestare vakeri se gla, selami neka ovel upravo leste kod diveke da bijandilo, selami neka ovel upravo leste kod kamerel, hem selami neka ovel kada taro muleka uštel. Trin etape ili trin faze kada o Allahi tano najbud potrebno insane se subhanallah. Kad bijanjola, kad merela, hem kad kovelu vas dimo, znači taro piroka borinenje. Ako so trin slučaja o Allahi Azza wa Jalla anela selami upravo Jahja alaihi salam. O Jahja alaihi salam, kobor skromno i ne, na uravi taro šeja, osim okova so o narodu ne bi mangilo. Znači o narodu najle čefi odvate piravi. Obje dva piravi. Tari bari skromnost ne. Bud družin jape si nečo rolema nušenca, miskinenca, em tari dunja nam angla ništa. A bud dova ko Allahi kerja, hem bute Allahe Azza wa Jalla komingja.
ne je kokorendar kulajtane, če pa se pokorna ki dunja. Sude sinite, o İsrailčanja, o Benu İsrail, aminu akedjaka Allah azzawajal nenge peygamberi abičađe. Ko hiljada peygamberi nenge bičađe. Aba on, kada godo peygamberi nenge bi nešto vakeren, so nengere duše namangen, on bi peygamberen, fa fariqan so je kupa bi ko hovaj be palden, bi kerenen kajtane hovavne, wa fariqan taqtulu. Ai duito grupa, duitonen bi mudaren. Pa ki Palestina, ko Beitul Maqdis dan danas i si ekstena, bar istena, ko koja mudarde, eftavar deš peygamberen. Kada god on makedije nešto, znači so lengere duše na mangle, on bilen mudaren. Pa jare je gdive pratinena je Zekerija, da deta o Jahja. A ovo više kurilo, subhanallah. Pratinena je, a ov kvol kišuma primetini kaj paloleste avena u manuša, mangido je lete mudaren, pa našela ni šuma. Pa Allah azzawajal pravela je Zekerija se je baro u kaš. Pravela u kaš, ne bilo Zekerija andrete kuvel, hem da te garave upe. A o šeitani, laneti tovel, paral je kotor šeitan o Zekerija. Hema čavjan glad ko kaš ko te kugja andre, o Zekerija te garave upe. Hem perela je godija kalengeni soalete mudarenle, delne nišareti ko tetani. Ovako ga alean glad ko kaš, razumige kao Zekerija andre. Pazim, subhanallah, to je narodu kad su Allah i dija buco, bud blagodat ja dija. Nisu Allah azzawajal je god pominao Benu Israila u Kur'ani, sokma, ja Beni Israile zkuru ni'amet Allahi alaikum. Ovo tu ven, Benu Israilčan, ja pominen so, blagodat ja ni'amet ja ko Allah i dinjatu. Dinjanen blagodat ja, dinjanen ni'amet ja, bičaljanen je peygamberen, jasno dokazenca, on svašto dikle perjakenca. Aba uzao se od ova, on pale naveruje, hem plus je peygamberen mudarđe. Pa kada aljan go kaš, dikleo šej kotor, razumije kao Zekerija andre. Lele te činen o kaš. Činin doj o kaš, a starena je Zekerija andre. O Zekerija andre lavika. Kula ometu Allah je objevim o Zekerija. Vaker. Amen kaj rinalen, barabare pubijana upa. Ako panda tiro glaso kašuna, kaj tu vika de amen nen kaj rana. To je kada zna, kreku nuštinane. O Zekerija tarupiru rahmeti prema upiru narodu, čutin je duk trpini, hemovalja jare mudaren subhanu. A pa obrazna čela o Jahja, ali se ovo čavo, koja živini hem ovela v nebi vladari. Sude sini preko vreme dok o Jahja živini, ovela prisutno, neko negre vreme ime je bud vladarija, kralje. Potrefini pek vladari koja živini ko isto vreme je Jahja a.s. Hemodova vladari džanela kao Jahja i tano pejgamberine. Pa kva vladari za manglja je kamarušnjatari bili pa šutni familija. Mangla late ženilno, ne? Normalno emanušida mangla late ženin, pe sebe peo dunjaluko, ovi ne vladari i nema bari koristesta, no međutim vladari jer inje plan lake, plan ka ženinavtu samo ako digja izuni ko o Jahje, optanu 90 bičaldo, kad ja vleka puča. Te lake ja kaj šajme tu te ženinat mame kalavtu. Lelka kao vladari džalđi ko Jahja, em pučela raspitinin pe kao dja mamušnicu i tak lese pa šutni familija, šajli la brako te pandel. Irino Jahjem pla našti. Kada Irino vladari, džalki mamušnem plao Jahjeva kerjavka je metod našti ženina. Pa ovake ovo do bud palo. So kerelakane, džulikane, zamke. Sada plao ki suratul Jusuf, kada obratinena pe baši Zulejha, emo plao su ne trujalate, a tu mare zamke i ta ne bud bare. Lelakana oj, emanušni, fitna. Šužja keripe, makelpe, doterilpe, hema veliko vladari. Vladari ke ti kala, pelo ko testi. Manga znači te priđinila kem, počmija nakrilate te džalne. No međutim, oja čalem tuma šumku. Kamu kaman tuke, to je zina tu jaka keravini, tirika ova, palo su kađatuma, hem Jahja kamu dare.
I normalno, kod oja situacija o manuške da i ukrenali u šehavati, o strasti, ona di kjela poj svoj, ne, samo bitno piri duša te zadovolji. Kod ovo momenti te na razmislino, kralji naredini, pire vojskake, te džate mu dare ne jahja, to zvo jahja na dozvolim jate, pandemik jah. A vela je vojska desiri, hem udare na jahja, a ov ko mihrabi, hem namazi kldinama. Palo su mu darenle, idem pe vojske plana gotovo, ga mu ti završim. Tega nirina kjama mušnjem penula kale vladare se, a kaname i umtiri. Manca kersomanje ne. Dok od ova desinipe, o Allahi azza wa jelle, tresini je puv. I ke bare tresiba. Pravdjola je puv. Hem na kavja kala manušnja, hem je puv bale napala irini. Od Allahi azza wa jelle objasni ki suratul mulk, ko tešu šofto ajeti. Znači, kogod će dža nepravda zulumi premalo pejgamberi, na nakša sarvani. Allah mu li nakala, dersija to nam getali pouka. Allah azza wa jalla to prostinem, to putinem, te dosa pri hajri.